Okay, i-order lami laka-Amoy leli kade lifika nje manje this morning, right? I-toothpaste le lokho isithe ukuvulwa i-toothpaste yakhona. Njengoba ngisebenzisa ngingedwa nje le iwu-6 months. Nansi. Okay. Bese kuba yi-data gelling esinalo la lenziwe India, ama-tea bags awu-100. So nansi tea bag ngayodwa njengoba ubona nje u-25 sengilivulileke. Lesiza kakhulu ukuthi lilekelele uqeda ukukhathala. O-BP noshukela libabeka ku-level efanele. Liyasiza futhi ku-inflammation, uvuvuka. Kanti futhi nginano-omega nangu, uyafika omega, nawo uyasiza ku-inflammation, ku-memory, asiza support ama-joints, asupporte namehlo, right? Ngiphinde ngibe no-daily. U-daily uzokhava ama-nutritional gaps emzimbeni. Usudlile i-breakfast, then usuthatha just one. In other words, wona-ke ufana ukuthi udla u-half ka-double X, right? Bese ngiba lana sekuthiwa istilol thina sithi scrub bud, ama-scrub buds awu-4 aphuma in this box, right? Iyodwa nansi njengoba nje ngiyiphethe kanje igeza yonke inhlobo yesithi, inhlobo yebhodo, njengoba nje kanje izohlala u-6 months and more. So njengoba ewu-4 kusho ukuthi azohlala u-2 years nezinyanga ngaphezulu. Ama-products lawa aka-Amoy, hayi umshini asuyeke uvele ulanga ngoba ngizosebenzisa. Ama-products aka-Amoy lawa awempilo. Siyabonga.